Radio Omega kan Premier ministre kura yira ko na dobo ministre ka sarala ani fana ka fle ka essence songo jigi ay jigi fadi kana yele ka to ka nafolo mugu yuruku na mana ko no kana anto lo fe quoi parce que benya yele lo actuellement amba lo mi be duguna ni mo ma clean duguna amba gbenga boile voilà do ambeteni ka jamna do nteme mo mi kele ka ora ko teme o ka se ka barake ka faso kun korota ale kon kadaye isa songol fana ka bla do a jigini la jigini ale kan isa songol jigi mna songol be bi no ya jamna bi nyosuma ka ke no korora aka mo aka mirsi nyama lo yalla mum sa tirisum ka code là pour que jamna ta nya fait les têtes déplacées là ka shoko ka yorra quoi et puis le problème c'est quoi a politicien nous a ko kuma yere mais on a aftigra politicien ga ko ra ko ministre ka saraka jigi parce que ale yɛrɛ tun ka ca ina fɔ Damiba nana Damiba tun y'a yɛlɛ cogo min na an yɛrɛ y'a lɔn kɔnɔ département an y'a fɔ an ko a ko tɛna laban voilà parce que ale nana a poste fa yɔrɔ le a nana a ka bama ka dumuni sɔngɔ jigi jamanadenw bi ɲasuma an b'olu fɛ Premier ministre kɔni n'a sara ye kuma min fɔ n'a sara k'o kɛ kɔni o bɛna diya an ye wala o bɛna diya an ye dɛ sinon fɛn bɛɛ ka gɛlɛn dumuni ka gɛlɛn essence ka gɛlɛn. Niye Ali du Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Jula So.